Facebook je sada Meta. Da li je ovo samo kozmetička promjena imena ili će nam doneti revolucionarnu promjenu u digitalnom prostoru? U narednih nekoliko minuta ispričat ću vam šta ova promjena zapravo znači i kako će uticati na naše živote. Moje ime je Vladimir Mladenov i ja sam sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju. Promjena imena i načina razmišljanja i poslovanja Facebooka je upravo to, digitalna transformacija uz kozmetičku promjenu poslovnog modela. Šta zapravo znači ova promjena imena kompanije? Prvo, Facebook, Instagram kao društvene mreže i druge aplikacije koje posluju u okviru kompanije Meta, kao što je na primjer Messenger, WhatsApp, i dalje će sadržati svoje ime i osnovnu namu. Dakle, to ne mora da vas zbunjuje. Facebook društvena mreža će i dalje biti Facebook, Instagram društvena mreža će i dalje biti Instagram i tako dalje. Šta je zapravo Meta ili Metaverse? Pre toga ćemo pojasniti drugu stvar. Zašto je uopšte došlo do ove promjene? Kako je Mark Zuckerberg objasnio, ime Facebook definitivno ne objašnjava ono što sada kompanija radi i što namerava da radi u budućnosti. Društveni prostor je počeo kao razmena uglavnom prvo tekstova, slika, zatim je video materijal postao sve značajniji, a sada u posljednje vreme se sve više priča o virtualnoj stvarnosti i izmeštenoj stvarnosti i to će biti fokus u narednim godinama razvojnog tima Facebooka. Stoga je za njih bilo prirodno da dođe ova promjena imena. Da vidimo zapravo šta znači to Meta ili Meta univerzum. Zapravo to je novi brand u okviru kompanije Meta koji će da se bavi virtualnom realnošću i izmeštenom stvarnošću. Kreirat će neki nov virtualni prostor kojim će ljudi moći lako da pristupe, u njemu žive, rade i druže se. Ovo sad deluje kao neka futuristika i daleka budućnost, ali prateći trendove u kojima se kreće digitalna stvarnost, ovo je zapravo već neka realnost i kompanija je već daleko odmakla u razvoju ove, da kažem, platforme, nazovimo je tako. Kako ona zapravo funkcioniše? Tako što ćete moći pomoću nekih naočara za virtualnu stvarnost ili nekog sličnog gadgeta da zapravo odete u neki virtualni prostor, na planinu, more, u neku kuću, kafić, restoran, koncert, gde će također vaši virtualni avatari moći da se sretnu sa drugim avatarima, na primjer sa nekim vašim prijateljem iz Japana ili iz Amerike ili iz Nemačke, i da zajedno odete na taj virtualni prostor i, na primjer, da odslušate neki koncert ili u neki kafić, restoran. Mislim, ovo je zaista jedna velika promjena i zapravo bit će igra poput onih nekih igara koji se baziraju na sistemu virtualne realnosti gde vaši avatari žive vaš život. Ovo u neku ruku deluje pomalo i zastrašujuće iz ugla velikog broja ljudi, međutim, iz kompanije Meta sada uveravaju da će se voditi računa o pristancima, bezbednosti i sigurnosti podataka, što moramo reći bila jedna od velikih boljki Facebooka. Također, oni tvrde da ovo zapravo neće uticati na vreme koje provedemo u virtualnoj stvarnosti na društvenim mrežama i slično, već samo da znači kvalitetnije provedeno vreme. I zapravo, baziranje na virtualnoj realnosti i izmeštenoj stvarnosti neće biti nešto što je nametnuto, već nešto što će biti opšte prihvaćeno, a taj Meta univerzum će biti začetak toga i pružit će neko jedinstveno iskustvo korisnicima. Zapravo oni govore da korisnici to žele i da će im dati neko novo iskustvo koje će ispuniti neke njihove želje. Da li će to biti tako? Hajde da vidimo u narednih nekoliko godina šta nam donosi ovaj novi zaokret. Dakle, ponovit ću još jednom, društvena mreža Facebook ostaje Facebook, društvena mreža Instagram ostaje Instagram. Za sada do promjene imena došlo je jer ime Facebook ne odražava ono što kompanija Meta radi i ka čemu stremi u ovom trenutku i zapravo taj Meta ili Meta univerzum
predstavlja svet, odnosno platformu izmeštene stvarnosti i virtualne realnosti koju nosi budućnost. Javite šta mislite o ovome, kako će ova promjena uticati, da li će uopšte uticati, ili možda to neki trik kompanije Facebook, odnosno sadašnje Meta, da pokrije ovih nekoliko skandala koji su izašli u javnost proteklih nekoliko nedelja. Pišite, lajkujte i komentarišite ukoliko vam se video dopao, ukoliko imate neko drugo mišljenje, također ga napišite. Hvala vam na pažnji i želim vam puno sreće i uspeha u onome što radite.